Dagi hajar ngut kinong syong senong gejala ke basakut akal yang kibenta jong katan cite lam ingi na gejing terekam ke hukum pakhang ya gi senong kitau hagari naga national lockdown. Kelayok banwan pai menta katayo shala kejong gejala bat baru agini gibreu kila pendap ke jing syak kemi ibnya ha ke bedai bat kokot kakya jong ki ne ke screening bat kumjuru kila pendap ke jing le atas ha ke kerdop ha kat laimer ha bernihat ha ke distrik riboy ha shwa bekin yo banlet shala kejong gi yang gisem. Kajing yo awan payeng jeki di nong song bas akut sebar kejela kalau urlong hadin kajing simra jong sorkar jela ban ailan oiki bikin wan payeng kam tam gitu gibreu bas akut akaleng kejela jong katan stay lam ingi jong kari dagi spangut ginong song kejela ha ke ba ke bakambon gidik samla pulih kila sedang ban wan poi kejela na dok kesimba ar jong katayo bad gini ginong song lalet ban syawi dak sorkar na ki jaka bagi don bad don ru gi balawan di kali lejong ne gi balalit syawi de laki jong gi bahayem. Kini ginong syong kelawan pai negi south lagi kerdop negi checkpoint balabut ke sorkar kata bernihat rata cera bajeng doba bat tikri kila. Hagapor ke basedang kan negi rukom kemi bnia negi screening kam syumla long setia kebayat bet ja renti. Hagababu negi ginong syong bana asam kem syumla pendap ke screening da ke baidau bakla pendap ke jala asam bat kim don kam syuk banle. Naba kani ke jaka ke balik ke screening kadai ke berang hap hi ha ke benta jong jala asam. Hendrai hadian kat token Nepor kibor peniat distrik rengkat baki pulit kim cemla ailat ya no baniat lengbak ne kejaka kat bakim 4 pendap ya ke screening. आपका टेस्टिंग हो गया हाँ इधर में हाँ कुछ कागज मिला कि नहीं नहीं मेरा टेस्टिंग मेरा लोकल ही इधर ही है कहाँ पर रहता है आप 14 माइल आप कहाँ से आया मैं आया नहीं 14 माइल से आया यहाँ पे वो सामान लेने के लिए उसके बाद से उधर जा रहा है 14 माइल ओके वही नॉर्मल टेस्टिंग किया हाँ हाँ उसके बाद से 5 बना के गया आप कहाँ जाएगा हाँ कहाँ जाएगा बोनियाट कहाँ से आया हम गुवाहाटी से आया गुवाहाटी से हाँ। आपका टेस्टिंग हो गया हाँ? टेस्टिंग कैसे में? टेस्टिंग नहीं हुआ आपको कैसा इधर हाँ आया बिना टेस्टिंग बिना टेस्टिंग का ऐसा कोई कुछ ये नहीं है ना मेरा कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है नहीं मतलब आप टेस्टिंग किया कि नहीं हाँ? इधर में गुवाहाटी में ऐसे ये किया था कुछ कुछ कागज वागज मिला है कुछ प्रॉब्लम नहीं है कुछ प्रॉब्लम नहीं है नहीं मतलब कागज वागज मिला कि नहीं आपको कागज नहीं आने के लिए अब नहीं मिला नहीं मिला नहीं मिला आपको कैसा अंदर आने दिया हाँ हाँ ये जो ऑप्शन लोग आपको कैसा अंदर आने दिया फिर हाँ कैसा अंदर आने दिया आपको वो तो मालूम नहीं है Sekanti Rebang kepada Mekko हम तो ऐसे काम करने वाला है काम कर Yaki Endaki Wiatinga te kalong ka ba Asia bangin ong bangin yo e kata ka jaka ka biang hadu ban penbit penbiang nam ta kane gejinon kam namar kane kalong ka kam ka bekerki namar ba kane ke jingja jong kane ke jingstom lo kalong ka jong kinsan te ngasai kalong ka ba kham tam ba kane ke area kane ke entry point ke jongi hoi kade ha ka constituency ke jongi taba silang na kane ka silang na kane ka site kade ka Assam silang kade ka Meghalaya ka bahap po constituency ke jongi te ha jing pe ti kelong ka ba te rang ka jing ka pat ka nakaliang jonga ku memele ya ka corporation ya ka jing trelang namala da ngim ya trelang na baro ki state ki badon khamtam kini ki state ki badon bat ka Assam bat ki Meghalaya dala ki pai ba ki mai jing trelang kalong ka ba ado ka kata tingi ka pat ya ka jing trelang khnang ba ngila bante la kami kini ki jing ka badon hukumat jing imta Ikaw na baka sarkar kini banbu sakoy ka checkpoint hangtay po bernihat kenapa kini gibro ki ba kamil de badai na po Assam kimde ba kontrol sa ka bernihat pat hawai dai bat ka kani ka kam kalong ba kidon bun kini ki entry points ki ba yakle bat ka Assam te kajingar pat ka junga yasaga government bangin hab hi ban te la kam kumno ban khanglat ya ka jingrung ka jingyarung mon jong ki wei pat ki ba ka wei ka state khnang ba ki makiru ki devon don kata ka proper check up iki khanang ba kanum don ka jingma ki pat nong song snong gi badon ha kene ka jila ka jongi highway 2 B2 highway 2 kini gi Assam utu pen phai da return bana divider return wapas bhai Haberni hat ke jengwan poi jugi breu kelas sedang naduk kesini baar jong katayo bat hagani kesni ars pangut ke breu kelawan poi di bos balapun krak kerpang dak sorkar lambat ki kali red balawan shaw yaki di bahayem hagas ni balang pat sekumbasan sepatam kelawan poi kene kejaka kaput jong kejela
Kini Gibril baro kila pendap ke jingle screening bat kites ha ke jaka belebuk kerpang dak sarkar bat hadin kania kila yo pedang ki jing tho bat lala bandit pai shala ki jong ki shnong ki thau bat ban pendap ya ke jing pen kerpang hala ki jong ki yeng. Ngamut ban lay Shawet Standard District, Mut my village, and I stay in Kamrup District in Medikuchi village. I study there in Assam Damasko University, and to say that. So how do you feel that you are back home? I feel so happy that I going back home, so that I can meet my family, so that I can spend time with them during this lockdown. And then yes, I'm so happy. I'm very glad to meet my family. Pi wana wana Guwahati. wana go ti pulis sira kumlo. Hai ni ya trayer tak pulir tak. Ha. Ti pisu kumlo mata bo pila ayo bo penwan spok ka jalal jong. Te kat gum cisno jangan telong sno kumen hema namar barat sikat tu ngila syong ste la mentap la ke sarkar la sikya ngila yo banwan kumne. Ha. Entah te tamta. Kong pi wana bot pi mut banek chano. Awana Guwahati Malaysia, Shnong seseorang. Ora. Aku pot ba ka don gani ka lockdown. Pi mat ne menu ka jing pilon ne ngono ka jing sep keng pi bo pilon ste. Aha, ngam tinggal dan ting ni syong sai bestai. Namang ya syong bet tang si Jakarta. Tada. Tang tai. Na asam ni tu. Na datar para. हम लोग 10 ठो आया। दोस्तों। एक बस कितना आदमी है? एक मेरा बस में है आपको 14 आदमी है। Cik mong sumpuk mentah pilih hai sport joai. Ken hab bapun pendap ya kata ka quarantine ke bakat saus ni. Atau pun pendap ni ya kata apa? Ni kulan man pendap kan. Kalau ada pilih atau quarantine pilih yang jong-jong ni pi kuat baga sarkar kan. ngasim kubon na irang ba dong em. Ti ong namar ba pi biang biang sam te long le hi yeng. Ni don nang ni ka bos ke barang sedap ya ka screening ini ki. Beri ke bana pok ke Jela Meghalaya ke bawah na pok Assam. Tung ini keren bat ini wei ilong kemi bana pok upper Selong. आपको कैसा लगा कि अभी आप मेघालय पहुंच गया? बहुत अच्छा लगा मेघालय का मिनिस्टर का लिए धन्यवाद बहुत ज़्यादा असम का अभी बहुत धन्यवाद हम लोग को भेजा उन लोग ने हम लोग बहुत खुशी है वह इतना 2 महीना 3 महीना हो गया अभी उधर भी अटक गया लॉकडाउन का वजह से हम लोग बहुत खुशी है आप लोग का लिए भी धन्यवाद बहुत अच्छा लगा है kong pi bidang wan ne bat pimut banik chano ngamut le chejwai ngawan na ko ti na ko boragaw asam tang mo ban le chejwai tang ta pi sung kumno man ta ba pila poi hala ka jong Jela ada rajin sekemen bagi sarkar kala penjak jak ni kam teng de sekemen bang jak ban poi chiang tang tang bang ha ban sa quarantine chwa khasas ni ni ar prasi ka jing po jong sarkar ngawan na Guwahati na Kamrup District yang mulai 5 yang Selong la sakor si la Selong kan kali kuliah tak sih pi sung kumno man ta ba pila poi hala ka jong Jela akam so sengaja kan komersial mar ba sti unta kan ka jing ka bang ke ro kam da biang tante man ka por ta kan re mata la kam biang hi la poi sa ri le dia kini ke bodon hapok ke bos kidap dak jingman bagi lawan poi hapok Jela Meghalaya bat menta ke don kelenti balik pai selagi yang gisam wala ke jingman ke jomki kalong ke ba kiyo amat hadin kat tok ni tayo ke bagi lamat yang kata ke jike nang ke lockdown ke bagi don sebab ke Jela kalau menta kinyo balik selagi jomki yang bat makin pendap ya tak quarantine ke bakat saus ni handai ke kubur ke bagi pak regine kisamla ke berang wan pai segejela kalong ba yagi snong kitau bat ginong snong borok bakinom kran ben ne kho nyo yaki namar bakim dei gino no gibre ku bon rai gino no jingpang handai bakin pediang dak jikben yaki sala ke jong ke Jela Habayakran badu District Medical Health Officer ke District Ribhayu Dr. M. Mauri uletho bah kejaka le screening ha bernihat la screen janai bah ya berok kibreu gwan phayeng na kibai pat gejala jong than chitelam mingi nreu yatho bah singi balang jong tayo ha ka jingle screening ya kumbasan spatam e kibreu la suba ba arngut ikini kibreu kila banyo e kejingpang COVID-19 bat kini ki arngut kidai ke balapalat ya kasan posnam garta
Uya thu bagi nong tray jong ketenat kokot kakia kila le screening hadu arsian ikini kibriu nrai namar kejing pau jong gidak kishin jong kejing pang labat no ikini lembat arngut kebeyawan lang daga juk kali na gebenta ban pak le tes kebabenia ya katu kejing wan kejing pediang ngau baha jongi na kaliang jong ka jela ya gitu ki student la ni ki perlok nong song snong jong ki jela ki basa keleng jong ka state North Eastern State jongi hadu menne por arbaji lai biji ka total ka bangila pediang yaki ka bakila warung sya ke jela ke jongi kalong ar hajar han rius pa ar paulai ngut bat ngi ngai scam ki badang sa namar ba mentang ngimpadio jingken mentajan mit bat hadu la syai ru bro ngi ngakermen scam kitu ki bala register lai hajar tam ngakermen scam bala syai ka sngi lesi ngilala ban pediang lani kilala banwan pilot barok katkum kategori registration kabaki kila register hapo kasorka Hakabayday bat kejing yo wan payeng kinong song ke jela Meghalaya kibadan hakatan stay lam ingi hakasni balang jong katayo kumba sau pu arngut kilawan rong syam Meghalaya de kabayat lengba ka kerdop kabadan hakasnong rata cera kini kisau pu arngut ki balawan pai ki degi belami nak jela Assam Tripura Mizoram bat ki beki jela ya gini ki patba ki bagantup nadu ki berit adu ki balahe la kmi benya ek jing ko jingkhia aswa bandrung cha jela Meghalaya kenang bakan ombo ki patba ha kajing ma na kajing sapriang kajing pang COVID-19. Most of them have come through the private vehicles and buses are starting arriving. We expect about 7 buses to pass through by tonight. And at present, so there are 2 buses that just have arrived, and so we expect the numbers will again increase, and we are doing our best to facilitate so that their entry to the Meghalaya becomes an easy affair and also very convenient. We have arranged some food items for them at the entrance, and in the process of because in the process many have got the QR code. But some of them again do not have the QR code. They have to be again online. Register has to be entered there. So it will take a bit of time. So knowing that they have been facing a lot of inconvenience, we expected today that they'll start from 8 o'clock in the morning. But from the nodal officer from Kachar, he has sent us a message that only now, even the last bus has just departed a few minutes ago. So that is the arrangement that has been instructed by the government, and so we are trying to comply to make their coming home as smooth as possible.